Rayon Sport isaro ry'Inyanza ndigipakirangirira rwanda no gutsinda nitwa Gikoro cyandabera. Reka twongere tubasuhuze inshuti bakunzi ba Rayon Yacu TV aho muherereye hose, twizere ko mumeze neza kandi mukomeza kugenda mugubwa neza. Twizera ko iki gitondo gikomeza kugenda kibabera icyumugisha, kandi twizera ko intangiriro z'icyumweru mukomeza kugenda kabisa akazi mugacapa neza kabisa. Twizera ko mumeze neza bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport aho muherereye hirya no hino ku isi, yaba abari mu Rwanda yaba abari hanze y'igihugu. Mwese mwegere hino cyangwa se mukore na subscribe hano kuri Rayon Yacu TV, ubundi amakuru tuyabahe 5 kuri 5. Ngwino musarutsi Turaza kureba byinshi bikomeza kugenda bivugwa muri ekipe ya Rayon Sport isaro ry'Inyanza, akaba ari ekipe ifite amakuru menshi. Turaza guhera ku ruganda rwa Skol. Byatangiye kugenda bigaragara yuko uruganda rwa Skol ruri kugenda rwiyegereza neza ekipe ya Rayon Sport, ku buryo benshi batangiye kubona yuko mu myaka iri imbere uru ruganda rushobora kuzegukana ekipe ya Rayon Sport 100%. Nagari byo gusa turaza gusimbukira mu transfer, tureba byinshi bikomeza kugenda bivugwa muri ekipe ya Rayon Sport. Tureba abakinnyi ekipe ya Rayon Sport imaze kugenda iganira nabo, ndetse kabisa mu masaha make cyase mu gihe gitoya abakinnyi bakaba bashyira umukono ku masezerano. Turaza komeza kugenda tureba abakinnyi ni bande, tunareba ese ubundi bo bazafasha ekipe ya Rayon Sport. Sibyo gusa ariko turaza kugaruka kwitwa Majaliwa Haruna Musa. Nyuma amagambo ya president w'ikipe ya Rayon Sport Jean Fidel Uwayezu, Haruna Majaliwa yagize gutya aca bugufi. Ni byinshi tukomeza kugenda tugarukaho, by'umwihariko kuri wakoze subscribe, ariko kandi ukibuka no gukora ku kazogera nkubwira ko amakuru nk'aya ngaya na handi uzigera uyasanga atari kuri Rayon Yacu TV. Ijambo meranda ryumva nkumva budala seya mwise neza ni Sekamana. Unilo ati isi yamwise neza ni Sekamana, yaba Sekamana Maxime yakina ikipe ya Rayon Sport ndetse na Sekamana Leandre mukuru we, abo bombi banyuze muri ikipe ya Rayon Sport. Reka rero duhere amakuru yacu ku ruganda rwa Skol. Ahangaha rero ni inkuru yatangiye gutangazwa mu minsi yashize yuko uruganda rwa Skol rwaba rwarasabye ikipe ya Rayon Sport yuko umwe mu bakozi barwo uwo bita Kenzman yajya mu ikipe ya Rayon Sport, nyuma yuko iyi kipe ya Rayon Sport n'undi perezida w'ikipe ya Rayon Sport Jean Fidel Uwayezu yari yabwiye yuko nta vice president afite, ko byashoboka yuko bakohereza Kenzman akajya muri iyi kipe ya Rayon Sport. Amarushanwa menshi harawasa na jihadi. Niyo mpamvu yatuma uruganda rwa Skol rwohereza Kenzman muri iyi kipe ya Rayon Sport kujya kuba vice president. Ahangaha ngo impamvu nyamukuru nuko uru ruganda rwa Skol rushaka gushora amafaranga menshi mu ikipe ya Rayon Sport. Uru ruganda rushaka gushora amafaranga menshi mu ikipe ya Rayon Sport, ariko noneho bakajya bamenya ese amafaranga twohereza mu ikipe ya Rayon Sport akoreshwa iki, akoreshwa ate, ese akora ibyo yagakwiye kuba akora. Amasumbu ko ari gise Dogora bega mitara bayobora amajyepfo. Iyo niyo mpamvu nyamukuru uru ruganda rwa Skol rushaka kohereza uwitwa Kenzman muri ikipe ya Rayon Sport. Ariko kandi akaba n'andi makuru akomeza kugenda avugwa yuko uru ruganda rwa Skol rwifuza kuzegukana iyi kipe ya Rayon Sport 100%, akaba ari rwo ruzaza gukora ibintu byose. Inyuma yuko ngo uru ruganda rushize vice president cyangwa se nyuma yuko vice president w'ikipe ya Rayon Sport agiye kuba umukozi wa Skol, uyu akaba ari Kenzman, biravugwa yuko mu matora azaza yuko uru ruganda rwa Skol rushobora no gutanga umukandida uziyamamariza mu kuba yayobora iyi kipe ya Rayon Sport.
Namakuru akomeza kugenda agera kuri Rayon Yacu TV yuko uyu Kenzman nyuma kwinjira mu ikipe ya Rayon Sport yuko ashobora kuzatanga kandidatire ye mu matora ari imbere kugira ngo azarebe uburyo uruganda rwakomeza kugenda noneho rwegukana ikipe ya Rayon Sport 100%. Ese abayobozi b'amafani club bazemera ko uru ruganda rushobora kwegukana ikipe ya Rayon Sport 100%? Ese abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport mwe murabyumva gute uru ruganda rwa Skol ruramutse rwegukanye ikipe ya Rayon Sport 100%? Cedric Moses Laronzaro Raharora Ripe Yanga y'inguko rero ibikomeza kugenda bivugwa kuri uru ruganda rwa Skol ngo rushaka kuba rwose rwagira gutya rukiyegereza ikipe ya Rayon Sport. Gusa nyine vice president w'ikipe ya Rayon Sport we agomba kuba Kenzman, uyu nguyu akaba asanzwe ari umukozi w'uru ruganda rwa Skol. Yareka tugaruke muri ikipe ya Rayon Sport. Uwo ni umugabo bita Leo ati nurenga ikabare usuhuze bagore umubwira uti Sina na Jojori n'aba polisi. Hari nahagera akavuga ati kabisa ati Makenzi na Fuadi ati abo ngabo kabisa bambutse Akanyaru. Nawe Kanyama yayi na Kanyande kwe Yanga kabisa tukaba natwe tugiye kwambuka Akanyaru dusimbukire mu gihugu cy'u Burundi. Turi umugabo bita Aruna Musa Majaliwa. Uyu nguyu akaba ari mu Burundi rukumbi ukina mu ikipe ya Rayon Sport ndetse akaba ari mu Burundi rukumbi ngo n'umwaka utaha uzaba uri muri ikipe ya Rayon Sport. Ni wowe nkunda ni kimenyimenyi. Ni nyuma y'ibyakomeje kugenda bivugwa yuko abakinnyi b'abarundi ngo bafite abantu babagumura hano mu Rwanda. Ni nyuma y'uko ikipe ya Rayon Sport igiye gusinyisha witwa Miss Cedric akaza kuzamo agatotsi. Ibi ngibi ngo byatumye President Jean Fidel Uwayezu ahita afata icyemezo ko nta mukinnyi w'umurundi uzongera gukina mu ikipe ya Rayon Sport. Ni nyuma y'uko kandi ibyakomeje kugenda bivugwa kuri uyu Majaliwa yuko hari abantu ngo baba bamugumura ngo kubera yuko ikipe ya Rayon Sport yabarasezereye uwitwa Nyingo Francis Christian Mbaya ngo kandi abo ba Majaliwa bari bazi ko ari umuntu ugiye kubatoza ariko biza kurangira uyu Haringo asezerewe muri ikipe ya Rayon Sport. Ibi ngibi rero ni byakomeje kugenda bivugwa. Aruna Majaliwa nyuma yo kwigira nabi nyuma yuko uyu musore yasabye ikipe ya Rayon Sport ngo yuko yajya kwivuriza iwabo mu gihugu cy'u Burundi, ikipe ya Rayon Sport ikabyanga. Ariko nyine nyuma uyu musore yaje kujya kwivuza mu gihugu cy'u Burundi aza ndetse no kugaruka, aho uyu musore kugeza kuri ubu navuga ko ari muzima kubera ko murabizi ko n'imikino y'igikombe cy'amahoro ya nyuma uyu mukinnyi yagiye asaba kuba yayikina. Ariko umutoza Julie Mete akomeza kugenda amubera ibamba amubwira ati nge ntabwo nshobora kugukinisha igihe ntaramenya neza impamvu nyamukuru yatumye n'ubundi udakinira ikipe ya Rayon Sport mu mikino ya shampiyona itambutse. Nubwo uvuga ko ufite imvune ariko hari amakuru mfite yuko iyo mvune cyangwa se nta mvune ufite. Rayon Sport isaro ry'Inyanza. Ibi ngibi rero akaba ari bikomeza kugenda bivuga yuko uwitwa Aruna Majaliwa Musa kuri ubu ngubu nyuma y'uko president w'ikipe ya Rayon Sport Jean Fidel Uwayezu akomeje kugenda avuga ko ikipe yari yose izifuza uyu Majaliwa cyangwa se amakipe akomeje kugenda yifuza Majaliwa yuko atazigera amubona yuko uyu Majaliwa ari umukinnyi w'ikipe ya Rayon Sport uzaguma muri ikipe ya Rayon Sport. Ibyo yigira byose uyu Majaliwa rero nyuma yo kubona yuko n'ubundi nta gishoboka kugira ngo abe yava muri ikipe ya Rayon Sport kandi koko ari umukozi w'ikipe ya Rayon Sport, uyu Majaliwa yageze gutya asaba imbabazi. Situmwami na Muhamedi ngwino musoro utsinda gatsinda girimi. Amakuru akomeza kugenda agera kuri Rayon Yacu TV nuko uyu musore bita Aruna Musa Majaliwa ngo yaba yohereje letter mu buyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport abasaba imbabazi ku byabaye byose mu mwaka ushize w'imikino. Aho uyu musore yakomeje kugenda kabisa avuga yuko noneho yiteguye gukora akazi ke neza uko bikwiye yuko ibyabaye bitazongera.
ni mu gihe perezida w'ikipe ya Rayon Sport Jean Fidel Uwayezu yakomeje kugenda avuga yuko uyu mukinnyi cyangwa se Majari watari umukinnyi wo kwizerwa ku buryo ikipe ya Rayon Sport ishaka kumwizera ikaba yagira gutya cyangwa se ikaba yakwizera ko ari umukinnyi izagenderaho, ariko yakomeje kugenda avuga ati ni umukinnyi kabisa bigaragara ko nyine avunika bya hato na hato, ati mu bintu utanamenya neza, ati rero niyo mpamvu ikipe ya Rayon Sport igomba kugura umukinnyi uri tayari, umukinnyi ukomeye uzaza guhatana kuri uyu mwanya kuri nimero 6. mukubyatura kwanyu biduterishe ubu ni Leo ati mu kubyatura kwanyu bidutera ishema kwatura ko muri abakunzi b'ikipe ya Sport, murabyatura mukora subscribe, ariko kandi mwika nukanda kukazogera no kubashaka kuba muri fan club. Ndababwira ngo hari fan club yitwa Rayon Twifuza, iyi ifite slogan igira iti tuzayibera urumuri no mu mwijima. Ni fan club mwakomeje kugenda mubona isura abakinnyi b'ikipe ya Sport bagiye batandukanye. Iyi fan club yerutse gusura witwa Muhire Keve kwirebero, mwakomeje kugenda mubikurikira mu itangazamakuru bigiye bitandukanye, aho ndetse iyi fan club yasuye Ndize Samuel akiri mu ikipe ya Rayon Sport. Ni fan club yakomeje kugenda ikora byinshi bikomeye. Ku munsi w'ejo bari i Nyamasheke, aho iyi fan club yakomeza kugenda isura umunyamuryango wayo. Ni byinshi cyane tuzakomeza kugenda tugaruka, ariko kandi ushaka kumenya byinshi kuri fan club, ushaka no kuyinjiramo, wanyandikira kuri 0788476591 aho mpita nkufasha kabisa ugasanga abandi muri fan club yitwa Rayon Twifuza, aho bafite slogan igira iti tuzayibera urumuri no mu mwijima. Reka twerekeze mu transfer akomeza kugenda avugwa muri ikipe ya Rayon Sport. Isaro ry'Inyanza igikomeza kugenda kivugwa muri ikipe ya Rayon Sport, n'abazamu babiri bakomeje kugenda bavuga ko bakwinjira muri ikipe ya Rayon Sport, nyuma y'uko ikipe ya Rayon Sport ivuze yuko uwitwa umugande Simon Tamale itazamwongerera amasezerano, nyuma y'uko kandi ikipe ya Rayon Sport ishyize ku rutonde rw'abakinnyi isezereye uyu nguyu akaba ari umunyarwanda Hategekimana Boneri. Kuri ubu witwa Kadim Diaye aracyari mu Rwanda, gusa nawe ngo amahirwe afite yo kuba yaguma muri ikipe ya Sport akaba ari make. Abakomeje kugenda bavugwa rero n'umuzamu ku munsi w'ejo wasezereye mu ikipe y'igihugu Amavubi, utari bujyane nayo gukina imikino ya Lesotho n'indi igiye itandukanye na Benin. Ndetse kuri ubu ngubu uyu muzamu akaba yerekeje mu karere ka Bugesera, akaba ari umuzamu usanzwe ukinira ikipe ya Bugesera FC, bamwita Niyongira Patience. Kuri ubu ngubu rero uyu mukinnyi akaba ari umwe mu bakomeje kugenda avuga mu ikipe ya Sport, ndetse akomeje kugenda avugamo igihe kinini. Kuri ubu rero ngo igisigaje mu masaha make nuko uyu mukinnyi ashobora kuza kuba ari umukinnyi w'ikipe ya Rayon Sport byemewe n'amategeko. kundare yabakeye ku mubiri no ku mutima. Ntabwo ari Niyongira Patience ukomeje kugenda avuga muri ikipe ya Rayon Sport gusa, hari umudefenseri w'ikipe ya Sunrise wambara nimero 16 kabisa. uwo nguwo ndaza kugenda mbamenyera ibyo mu masaha ari imbere, ariko biravugwa ko uyu mudefenseri isaha ku isaha uyu nguyu ashobora kwinjira mu ikipe ya Rayon Sport. No mudefenseri yakomeje kugenda yifuzwa n'ikipe ya APRFC mu gihe cyashize, byavuga ko ikipe ya APRFC yakomeza kugenda imwifuza. Kuri ubu ikipe ya Rayon Sport nayo akaba ari imwe mu kipe akomeje kugenda yifuza uyu mudefenseri. Ni byinshi muri buze gukomeza kugenda nyine mumenya mu masaha ari imbere, turi buze gukomeza kugenda tubakusanyiriza amakuru amwe namwe tutari buze ko tutagiye kubabwira muri iki kiganiro, ariko muri buze kugenda mukurikirana mu masaha ari imbere. Undi muzamu ukomeza kugenda avugwa mu ikipe ya Rayon Sport, uyu ni umuzamu bita Ishimwe Pierre Taiga wari usanzwe ufatira ikipe ya APRS. Nyuma y'uko ikipe ya APRS isabye uyu muzamu yuko yakwerekeza mu ikipe ya Marine, ariko uyu muzamu akabyanga, biravuga ko ashaka ko ari mu biganiro n'ikipe ya Rayon Sport, nubwo bamwe mu bashinzwe recruitment muri ikipe ya Rayon Sport bakomeje kugenda bitera utwatsi bavuga yuko umukinnyi usezera mu ikipe ya APRS bigoranye kuba yakwinjira muri ikipe ya Rayon Sport. Ariho rero bikomeza kugenda binavugwa yuko mu bakinnyi bakomeje kugenda basezerwa n'amakipe agiye atandukanye, yaba ikipe ya APRS yaba ikipe ya Polisi, bigoranye kuba bakwinjira muri ikipe ya Rayon Sport. Akaba ari muri urwo rwego bamwe bakomeza kugenda bavuga yuko Ishimwe Pierre ashobora kwinjira mu ikipe ya Rayon Sport, ariko abandi bakavuga bati kuba byonyine bivuga ko uyu muzamu yaba yarasezerewe, ati ni ubusembwa butamwemerera kwinjira mu ikipe ya Rayon Sport. Kagere na Jacques shuti ntibahusha nawe Kanyamaya.
wati Kagere na Jacques ngo nibahusha ngira ngo muramuzi witwa Kagere mu ekipe ya Rayon Sport muri za 2014 ndetse witwa Jacques Samson abenshi murabazi ababagande bakomeje kugenda bakinira ekipe ya Rayon Sport Isaro ry'Inyanza. Amakuru akomeza kugenda avuga muri ekipe ya Rayon Sport ni menshi, turaza kureba amatransfer yakomeza kugenda avugwa cyane cyane ku banyamahanga bashobora kwinjira mu ekipe ya Rayon Sport, ariko mwitege uwo mudefenseur kabisa mbabwiye, mwitege numwe mashaka kwinjira mu ekipe ya Rayon Sport, nubwo mu kanya gato cyane turi komeza kugenda dukurikirana iyi nkuru y'uyu mudefenseur, ndetse binashobotse ko wenda uyu mudefenseur yasinye twakomeza kugenda tugaruka kubye, ariko kandi ni byinshi mukomeza kugenda mukurikirana by'umwihariko kuri wakoze subscribe, ariko ukibuka no gukora ko kazogera. Ariko mubwire ngo iyi ni Rayon Yacu TV, nge Mbadi Modric, amakuru ekipe ya Rayon Sport ntuzigera uyobora kuri Rayon Yacu TV. Ciao ciao.